ji bernamaya Rojava Maxmûr dembaş guhdarvanên hêja em ê di vê bernamaya xwe de xespkirina şaredariyên Bakurê Kurdistanê bi mêvana xwe re binirxînin. Beriye ku em dest bi bernamaya xwe bikin, em mêvana xwe bi we bidin naskirin. Mêvana bernamaya me îro hevşaredara Wergeha Mexmûrê Fatma Bîlen e. Hûn bi xêr hatin bernamaya me. Spas. Belê heval Fatma em dixwazin ji vê pirsê dest pê bikin. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê di pêvajoya ku qala aştiyê dihat kirin de rejîma faşîst a AKP û MHP dîsan di çarê heyîvê de qeyûm avêtin li ser şaredariya êl Mêrdîn û Xelfetiyê. Hûn vêya çawa dinirxînin? Belê, wekî we jî dawî diyarkirin, xalekî gelê balkêş e. Demek ku aştî pêvajoya aştiyê de ev qeyûm hatin derxistin li ser şaredariyên me yên Bakurê Kurdistanê. Yani mirov vê çawa dinêrxîne, ev 10 rojin em bêjin gel li ser lingan e li dijî vê qeyûmê, li dijî sîstema AKP MHP desthilatdariya wê. Yani mirov bal bikêşîne ser pêvajoya ku demek ku Dewlet Bahçeli bangawazî kirî, di vê demê de çawan yani ev tiştane di nava 10-15 rojan de yani çawan rû da ev jî rûyê Dewleta Tirk bi xwe nîşa da, yani bi xwe bi hereketên xwe, bi polîtîkayên xwe yên qirêj xwe dana diyarkirin. Yani ev xwasta ku armanca wan tinekirina îradeya gelê Kurd e. Yani çawan ev jî dizanin Bakurê Kurdistanê Dewleta Tirk di nav de yani hatiye astek wesa pêvajoyeke wesa dest pê kiriye, pêvajoya ku ji bo çareseriya pirzgirêka ku di Tirkiyeyê de îro û giştî di rojhilata navîn de girêdayî rêbertiya me ye ev çareseriyê. Yani pêvajoyeke bi qirêj, bi plankirî dana dest pêkirin, di vê planê de qirêjiya xwe dana diyarkirin. Yani îro gelê Kurd net vê astayê ku bête leysekên Dewleta Tirk û planên ku îro li ser gelê Kurd didin meşandin, ev jî yani em çawan dinêrxînin, mesela gelê Kurd dizane ku îro çareserkirina vê pirzgirêka ku di rojhilata navîn de li Bakurê Kurdistanê, li Rojava û Şengal li giştî ev êrişên ku çê dibin pirzgirêkên em bêjin di vê ev şere bê sekinandin, ev xwînê bê sekinandin, ev pirzgirêkan ne yani dawî lêvin. Yani çareseriya wê elbette em dizanin, ev jî dizanin muhatabê wê rêbertî ye. Yani wek hûn dizanin ev çil mehe rêbertiya me tiş şêwazê û qas çalakiyên ku gel gerîla û li hebs li zindanan hatî derxistin, rixmêwî jî me agahî ji rêbertiya xwe negirt. Demekî wesa da yani hem me agahiyê ji rêbertiya xwe girt, hem jî ew li milekî dî plan û projeyên xwe yên qirêj bi veşartî li ser gelê Kurd planên xwe çêkirin, ama ev gelê Kurd ne yani gelekî xwe nerêxistin kiriye, ne gelekî ku mesela di salên notî de yani zilm û ku zordariya ku li ser wan dihat meşandin diqebûl kirin, ama îro em dibînin ku bi fikrê rêbertî gelê me yê welatparêz li ser lingo digire. Mesela ev gele bi fikrê rêbertî û bi hedefa ku îro ji bo çareseriya vê pirzgirêkî ev gel li ber xwe dide, ev serhildanê ku dikin û ev planên qirêj yên li ser gelê Kurd îro dîte meşandin, ev gel bi berxwedaniya xwe van planan ne vala derdixîne. Belê heval Fatma te jî qala hem milekî dibêjin em aştiyê dixwazin, milekî dibêjin çareserî, milekî jî tecrîda ku li ser rêberapo her ku diçe zêdetir dibe. Yani rêberapo bi xwe jî got tecrîd hîna berdama, yani tu li ser vêya çi dibêjî? Belê me got ev plananeyên Dewleta Tirk in. Milekî tecrîdê giran dike, milekî cezayê disîplînê yani cardîn di nava vê pêvajoya de didin rêbertiya me.
yani divê gelê me hişyar be. Yani divê ev berxwedaniya ku gel dike yani bi astekî herî jor de li ber xwe bidin dewleta Tirk îro hemû zeyîftiyên xwe bi xwe bi rûyê xwe dide holê û destnîşan dike. Hemû dewletên mesela îro temaşeyê vê rewşê dikin. Yani dizanin ku ev rewş ne rewşekî normal ama em îro mêze dikin hemû dewletên ku wekî dewleta Tirk dewletên desthilatdar îro temaşeyê vê rewşê dikin. Rexme ku o qas êrişên li ser gerîlayên me êrişên ku demê ku vê pêvajoyê de li ser Rojavayê Kurdistanê yani ne normal em ji rêzê navînîn ev êrişên ku di nava planên xwe de milekî plan û projeyên xwe çê dikin, milekî jî êrişên xwe xurt dikin. Milek jî cezayê disiplînê didin rêbertiya me. Ev jî berxwedaniya ku îro li gireva İmraliyê wekî rêbertiya me didin meşandin. Ev berxwedanî yani dibe tirs dilê dijmin de yani çawa rêbertiya me hêz û qeweta ji gel digire gel jî hêz û qeweta ji wê digire ew berxwedan dibe yek û hemû planên dijmin vala derdixîne ev jî dibe tirs dilê dijmin de yani ev bi xwe yani di nava xwe de qizgirêkên xwe û îro rewşa ku milî aborî milî yani her derî di nava Tirkiye de mesela hatiye astek wesa nikare mesela ji dewletên dîtin jî mesela alîkariyê bixwaze. Yani em dibînin ku rewşa ku niha li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê dewlet hatiye astek wesa yani îdî nikare mesela îdara xwe, jiyana xwe, milî aborî, milî binasazî, milî yani em çawa mêze dikin îro qayûmên ku avatên ser belediyên me mesela hatiye astek wesa rewşa ku îro niha dewleta Tirk tê de jiyan dike li hemû deverên ku insanê me lê jiyan dike yani aboriya ku îro li bacaran îro hedef û armanca wî çi ye xwe bi dizî xwe bi planên xwe yên qirêj îro li ser mesela em bêjin insanê ku li wir jiyan dikin îrade ku li wir jiyan dikin li ser wê îradê xwe didin jiyan kirin. Mesela niha ew rewşa ku belediyên me tê de bedkî demê seçimê de yani bi milyaran bi milyonan dolar yani deynê wan belediye hebî. Niha hinek xwe komîser hevkirîne ew jî dîsa bi diziya xwe bi planên xwe yên qirêj yani îro bi tenekirina îrada gelê Kurd yani ev qayûmane hatin avatin û ev planê projeyên ku li her çar mila didin meşandin em wê baweriyê de ne ev gelê berxwedîr gelê di fikrê rêber apo gelê ku li îrada xwe xweyî derdikeve ev planane tê vala derbixin. Sîstema hevserekatî niha di sîstema me de yani hatiye rinişkandin di pergala me de hatiye rinişkandin wekin dizanin li Rojavayê Kurdistanê li wargeha me li Avropa û li di nava mesela em bêjin sîstema hevserekatî di tu dera de nehatiye rinişkandin yani tenê jin ku zalamek bi rêve bive di ser vê sîstemê yani wekî muhatapgirtina jin çawa mesela mafek yê jin rêbertî daye me ji bo me mafek afirandiye li ser wî mafî sîstema hevserekatiya jin jî hatiye rinişkandin. Mesela ev jî bala dewletê dikêşîne. Mesela çima Dem Partî de ev jî hatiye rinişkandin. Em bêjin mesela her çend derên me behs kirî hemî çiqên PKK ne. Hemî çiqên vê pergalê ne. Hemî çiqên fikrê rêber apo ne. Ji ber wî ev zihniyeta dewleta desthilatdar ev pergalê ji xwe re dike hedef.
اف سیستمی جخوره دیگه هدف جبو وی سیستمی وکی سیستم خواب در ریوه برن یعنی اف هیلدانین دیگه ام بیجین ایرو ددن پارتی ده بدهان هفسروکین مینجن بدهان پیشنگین مینجن لبی پارتی ده کردکن بچند حوالین مینجن یند وی پارتی ده کردکرن جبر وی سیستمی باش دانا رونشکاندن سیستم دولت قبول نکرن ایرو لزندانانه وگه فیگن yüksek dağ وگه گلتن خشناق اف حوالانه همی لور دگرن ما فی من هاتیه بن پیکرن اما او یعنی ذهنیتك واسا خودی ذهنیتك واسا قریجن او دبیجن هگر ما وان حوالین کو ایرو د پیشنگتی جند لبر خوددن د وی سیستم دا کار او خوات جند دن مشاندن او یعنی ام چوان بکین ام دنگی وان قد بکین ام وی سیستمی جهولی راکین اما حوالین کو ایرو دم پارتی دا کار دکن یعنی او جه همان دمی ده وکی وان حوالانه یعنی لسر ارکاخانه وی سیستمی ده پاریزن و یعنی ام بیجین دولت چه قاسی هودانی خوابه که بیجه امی مثلا وکی سیستم خواه بدین ریوه برن امی تونابونا جنا دوی پرگالی ده بدین جیان گرن اف جنین کو ایرو ده وی پارتی ده لسر ارکن و کاری خواه به سرکفتی درواز دکن هیزوان باریوان قواتوان به همو جیهان جی بونا شاهد اف حوالین جن ایرو سیستم قریش یا دستلاتداری AKP و پلانین وان ین قریش ین لسر تونگرنا ایرادا جن خواه ددن مشاندن یه والا در بیخن او جی دیاره کو ایرو ام دبینیم کو همو جنین کو دم پارتی دا کار دکن و کار ددن مشاندن او ایرادا جنین باکور کردستانی نه ایرادا منه و ام وی اراده ناز دکین ام تجاجی دستور نادین یعنی فکره کی دین سیستمه کی دین یعنی لسر وی سیستمی به آوا کرن و ام هر تم جی پشتوانی وان حوالان بین ایرو برخودانه کدام پارتی ددم مشاندن به هیز و قواتا بیر و باری وان دایکان وان جنان ایرو اف برخودان اف هیز و اف باوری کو ایرو لباکور کردستان همو گل اف 10 روزن لسر لنگانه اف جی دبن پیشنگتی جنده یعنی حوالین دین جی و اما هنی با تایبت دبن پیشنگتی جنین باکور کردستانی ده ایرو اف سرهدانتی تکرن یعنی مرد دکاره بیجه کو یعنی دولت جه کو جنده ده پیشنگتی دیگه جخواه وکی مترسی دبینه یعنی دخوازه و داره تونه بگه بله اری عینا واسانه یعنی دولت ایرو نهو ام دبینین ما فکر ریبرتیج بو جنا افراندی نه یعنی همو جنین جیهانی همو جنین کو مثلا خواد بن کولتی ده دیتن ایرو او ماف جبو جنا هاتی آفراندن هم سیستم خواه هفسراکاتی دانا آوا کرن هم هیزین خواه هم قوات خواه یعنی دانا دیار کرن ایرو دبیجن ام هنه ام جی هنه مثلا اف قوات کو ما جوی پرگالی گرتی امی لسر وی بنگیهی امی هیز خواه باوری خواه خورد بکن ایرو بیر و باوری کو جنین گلی کرد لسر خواب پیش دیخن ام دبینیم کو گلی پیش کردن چی بیه هم باکور و هم با روجاوی کردستانی ام یعنی جینا امینی میناک بگیرین سیستم دا سلطداری قریش یا ایرانی رژیم ایرانی مدید کو یعنی جن هاتن استک چوا یعنی او جن نتکاری بیجن اس یعنی از جی انسانم ایرو دبن پیشنگتی و جینا امینی مثلا روشلات کردستانی ایرو سرهدان جن هاتی آوا کرن ایرو یعنی جنین روشلات کردستانی او جی دبیجن ام جنین مافی مهیا ام جیان بکین مافی مهیا یعنی ام جی وکی همو جنین جیهانی مافی مهیا ام لهر داری خواه بدین آوا کرن یعنی پیش خستن ایرو
میناکو هری مازن جی اوه مثلا لأفغانستان لروشلات کردستان يعني بالصالونة أفجن دنوفا بي سيستم قريجة تحت تناكرن يعني تنحسباندن يعني سي جني چار جني پر جني يعني دنوفا مالي كده دانا جيان كرن او جياني جي يعني جوان دانا قد كرن ايرو دبن وی پیشنگتی ده ام بیجین جن خو پیشی خسینه او جی شکو دارید yani جوی پرگاله جو فکری ریبر آپو yani چون لهر داری جن خو لسروی سیستمی پیش خستن لسروی سیستمی هیزا خودانا آوا کرن yani او جی بالا دولت دیکشینه اف جی هدف دولت یا هر اساس یا هر سرکه مثلا اف جن چو یعنی و سیستم ده خو پیش خستیه اف فکری جی کی جان داری گرتیه او بالکشه مثلا بالا دولت دکشه yani بنگه و پرگاله بنگه و فکری ام دزانین بنگه و فکری ریبرا پویا yani اف جی چون يعني فكري ريبرا بوديكن هدف وسا جنين كل سروي فكري خود بيشتيخن وسا دبن هدف ودجمن بله اول فرمان بر بداية برنامه خواه ودي چم دخوازم في پرسج جواب بگن يعني دمكو قايم هاتا ويتن لسر شاردارين گل بخواه گل باكور بخواه يعني حلوستك چاوا را برگیر يعني چاوا خودی لشاردارين خواه در کتن تو بیا چاوا دنرخيني بله اف ده روزن شخوا گل لسر لونگونا شیوه دیجی یعنی لگوری لجولا میرگی مهمی دیمانو ده تماشا کر گلین راست لسر گل ددن مشاندن ایرو مثلا او برخوادان هاتیا آستک وسا یعنی دویجن ایرادا مایا ام دستونادین هین ایرادا ما بم پی بکن لهر داری جهانی مثلا اف هالبجارتن چی دبن لوان هالبجارتنا ده ما في انسان ددن دیار کرن مثلا ارادا گل بخوا ارادا خوا کورتینه مثلا تنکاری ارادا گل جدستی بیری تنکاری ارادا گل بشکینی يعني او گل لورا و خودی ارادایا او گل باکور کردستانی گلی که ولاد پاریزه گلی می کرد ولاد پاریزه او جی دولت دا سلادار یا قریش یا AKP MHP اف حزم ناکه يعني تحمل وی تشتیناکه مثلا اف گل چون دبنگه وان شارداریانه ده هزا خواه باوریا خواه اراده خواه دکن یک و لدجی وی سیستمی درد که و نوی که سیستم دولت او شارداری ددن ریوه برن يعني ما فيكي انسانا لور دپاريزن ما في انسانا وكهف وكبار دپاريزن ده شارداريا ده خزمتا گل براست راست دكن يعني دزينينه گندالينينه مثلا تنكرنا و يعني هدفك يا جداترنينه تنكرنا اراده گل نينه لور بخوا و لسر اراده خوا هزا خوا بريود بن شارداريا خوا ريود بن يعني إيرو أم دبينين كو أف هيس أف باوري و أف راستي وكي كلام دچاوه دجمن ردچه يعني أف جي حزم ناكه أف جي تحامل جالي كرد ناكه يعني دبيجه جالك يه كرد الفرنينن يعني چما أف بلدين باكوري كردستان دنوبا تركيا دا وكي مري ونوچن أف جي يعني جخوارا دكين هدف زور موندچه مثلا أو جال بفكري ريبر آبو خو بيش ديخن يعني فكري ريبر آبو چيه دبيجي هون خو ناز بكن هون خو دي لإراده خو در بكن خو بخو ريبه ببن يعني نوكي سيستم دولتي خو ريبه ببن او جي يعني إيرو أم دبينين كو إيرو أف بزگريكو كو قايمة بزگريكو كو كتين نوفا باكوري كردستاني جويتيد مثلا گل لور برخواده ده ایرو ام تماشا دکین گلی می باکور کردستانی نوکی گلی پار و سالین بوریه یعنی افجیش چتی یعنی ایرو شرکو دقومه
لسری چیا مثلا ایرو شرکی به هم پاد تیت مشاندن اف گریلاین مین کو بسالان اف کیمیاسال اف سلاحین کو لهر داری قدخه ایرو لسر گریلاین ما تیت مشاندن اف گل بخوش فچاو خواه دبن شاهد و دبینن اف گریلاین کو لسری چیان کردستانی همو زارکن وانن یعنی ایرو اف هیس و اف باوریه کو دوی گلی ده یا وانتشتانه مثلا میناک دگیرن ایرو چما مثلا لسر گریلاین ما کیمیاسالی ددن مشاندن چما لسر روجاوای کردستان او قازاروی قتل دکن چما گلی روجاوا یعنی همو بنن سازین کو ایرو یعنی انسان لجیان خواه دور خواه لسر ددن مشاندن چما دکن هدف یعنی گلی می هر چرپارجن کردستانی همو یعنی لسر وی فکرینه چما یعنی اف گل تینا قتل کرن چما اف ظلمی لسر گلی کرد تینا مشاندن یعنی اف جی باشور و باکور و روشلات و روجاوا و لهر داری یعنی دبنگی هیوی ده اف گلی باکور کردستانی اف هیس قوت و باوری جخورا چی کریه یعنی هر چهار پارچن کردستانی ام همو یکین ام همو کردین ام دبینین که اف نخواشیون که اف ایریشین که لسر وی گلی چید به اف دولت ترکیه نه تو دولت دیتری نایه کرده قتل ناکه یعنی دنوا ترکیه ده اراده گل هاتیه هل بجارتن رخ میویجه او اراده بم پیدکن او قص زحمتی و قص مصرف کو گل هل بجارتن ده پیتینه اما اجبو دمکی خو بیدنگ تکن دمی هل بجارتنی ده یعنی هر کو دشی یعنی وکی خود دزیاد دکن دنگی گل ددزن اما رخمی ویجی گل خودی اراده خودر دکوه گل او دنگی کو کم کرین یعنی لسر وی دنگی خو پیش دیخن لسر وی دنگی خودی لبلدین خودر دکون لسر وی دنگی خودی اراده خودر دکون ایرو ام دبینین کو ایریشین کو چه دبن دبنگی وی دولتی ده چه دبن یعنی اف جیتید وی معنی اف دولت تنکرنا کرده یعنی اخستی هدف و ارمانجا خواه ایرو همو گلی کرد یعنی دسته ده گلی باکوری کردستانی ام دبینین که مثلا روجاوی کردستانی لباشور کردستانی لشنگال همو گلی می کرد یعنی ام بیجی نه لترکیه جیان دکن او ایریش سر چی دبن اما ایرو گلی باکوری کردستانی لترکیه جیان دکن دبن زخت و ظلما دولتا تک ده جیان دکن اما ام ایرو تماشا دکن اف گلی برخوادر هز و قوت و باوریه که ایرو خوال سر لنگا دیگره یعنی براستی یعنی میناکن یعنی گل اف ده روژن شیب و رش مثلا جوانین ما لکولانانن ایرو ام دبینن که ایرو او چالاکی که هر دو گنجین ما در خستین یعنی او جی هز و قوت خوشوی دیگرن یعنی چون بسالانه مثلا بوان درونان بوان هرونان افگلتی تقتل کرن یعنی هزا قوتا گلی کرد و یعنی هاتیا اصلک وسا کسی که در ناوی دولتی در جیان دکی نکاره خواه بگوهین وانجا ایرو دگنجین ما خواه گریشتن وانجا و گوتن گل وره اراده گلی کرد وره هزا گلی کرد وره و اف هزی امی لدجی سیستما ویا قریش بدی شغلاندن یعنی اف بیرو باوری جهیز و باوری و هفگرتنا ایرو گلی کرد اف برخدانا کول باکور کردستان لهر چار پارچا دیتا مشاندن یعنی اف گل برخدانا خواه ایرو کرینه یک هزا خواه کرینه یک هرچی قاسه هم بیجی هن هزین مین دین یعنی تنی جبو برجواندین خود خدمت دجمن دانه اما گلی میل هر چهار پارچه دید جیان دکن ام تنی بحثا مال بارزان ناکن یعنی تنی ام مال بارزان
ام جه ترکیه ده حسبینین او جه وکی دولت ترکیه یعنی ده جاوه مده او جه دجمنی مخرافتره یعنی ایرو اف چند ایریشین که لباشوری کردستانی لسر ما تیتا مشاندن لسر زاراکین ما تیتا مشاندن یعنی دبن خزمتا ویده اف ایریش چی دبن ام بحثا وی ناگین اما ایرو برخوادانه که لباکوری کردستانی لروجوهای کردستانی تیتا مشاندن او برخوادانه گله او هیز و باوریا گله یعنی ام دبینین که او هیز و باوری هین ماستر ببد هین او هیز و قواته ام جه ایراده و سکنا ریبر آپو دیگرین یعنی مروف دکاره بیشه که او برخوادانی که تی گرین یعنی اساسی خواه بنگه هیویج شهر گل شورشگری دیگر اره اگر گل ایرو ده نووا وی شورشی ده ده نووا وی شری ده نووا یعنی لهر چار پارچین کردستانی ایرو ام بیجین شر که هیا گل جی ده نووا وی شری ده یعنی اف شر برخوادانی که گل ایرو دده مشاندن ده وی شورشی ده یعنی سر کفتیه ایرو بد که بدهان دیمنین هوالین مین پیشنگ هنه بانگوازیا وی گلی دیکن دناوا وی شورشی ده هیم باشتر خواه پیش بخن یعنی دناوا وی شورشی ده شورشی که بدن آوا گرن ده وی شورشی ده یکو پیشنگتی و وی شورشی ده که جنن جبنگی هیوی فکری ریبر آپومه جار اول جی گود اف شورش لسر اساسی شورش جن هگر جهانی که ده شورش که یا جن بیتا آوا کرن تو دکاری ناوه که گلیک خوشکلی بکی مثلا یعنی اف جنین که به هزاران سالان تنه دکن و کوله دکن جبو خواه جبو هر تشتی خواه کارتینن ایرو او جن را یعنی سری هلدایا ایرو وکی شورش لیواتیه یعنی بیه شورش جن جیان آزادی اف شورش پیش تیخد مثلا اف سیستم و اف بینگیه که ایرو جن دوی سیستمی ده بیم پیشنگ ام بیجین یعنی که دکلی مازن هاتیه داین یعنی که دا ریبر آپو والا نچوه یعنی اف جن دوی شورشی ده دوی فکری ده خواه کرین هیس خواه کرین باری خواه کرین میناک جبو همو جنین جیهانی ایرو اف سیستما کو جن دیکت هدف ام دبینین کو مثلا فکری جن لهر داری چقی خواه وگریه لهر داری خواه پیشی خستیه او چد به بلا بود او یعنی 100 سال دیجی ام شونده بچین او نکاره ایراده جن بشکینه جن خودی ایراده خواه لخوادی هبونه خواه ایرو اف بینگیه که لباکوری کردستانی اف شورش که کتی نوا باکوری کردستانی ایرو ده پیشنگتی جن یعنی دیتا دست بگیرن و بینگیه ویده به سرکفت درواز به اف جی ده بینگیه فکری ریبر آپو و فکری جنا بری خستنکری ده پیشت کرد بله حوال فاطمه گشتم داویه برنامه خواه اگر دی داویه ده بخوازی بانگوازی که ده بیانجه نیرینین ده بله بانگوازی ما جبو هر داری هیا جبو باکور کردستانی جبو روجاوی کردستانی جبو رشالات کردستانی ایرو بد که یعنی قیوم جبو شاردارین من باکور کردستانی هوا اما ام دبینیم که اف قیومه یعنی نتنی جبو شاردارین ما دست سر بکن جبو فکری کل و داری هاتی آوا کرن هدف و ارمانجا دجمن اوه ان بیجین گلی می با کردستانی و لهر دری کو کرد ایرو انسانی می کرد لی جیان دیگه جبو با کردستانی ببین دستک و همو گلی کو ایرو لی با کردستانی جیان دیگه خادی لی ایراده خواه خادی لی مافی خواه خادی لی باوری خواه در بکن هز و باوری و وی گلی هیا کو لدجی وی سیستمی لدجی همو تکنیک و تکنولوژی و دجمن را واسطه هگر فکری تا خورد بد باوریات تا هفت تی بکاری هر تشتی بکی بانگوازی اما اوه کو همو انسانی کو ایرو مافی و هاتی بم پیکرن ایرو اراده و هاتی بم پیکرن خادی لی اراده خودر بکرن
بلم گلک سپاسیواتی کنج بکوم بشداری برنامه من بون. گلک سپاس است. بله گهدروان هیجا ما دوی برنامه خود خسبکرین شارداری باکوری کردستان به میوان خوره نرخان ام بوی آوایی گهشتن داوی برنامه رجا و مخمور حیا برنامه که دن بمینن دنا بخیر و خوشی ده دن باش.